Ndabashimiye ko muneza amatwi. Uyu munsi wa none ngo ikipe ya Rayon Sport gutwara igikombe n'ikipe ya APR ubu ngubu ngo yabyegetse kuri Kwizera Olivier. Bagira bati Kwizera Olivier wigiza karaka ajya he? Ndetse ngo yibageza kuri umuzamu wiyahura no mu gutera penalty. Wibagiwe ko ayo maguru yawe ashinzwe kudegaja ajyana umupira imbere. Ariko uyu munsi wa none yaje gutera penalty ayitera mu Butaliyani kandi yakayiteye mu izamu muri imbere. Kwizera Olivier ubwo yakoraga bino yarabonye amarije guseba, yicaye mu kibuga arira amarira yakuzura ikigega bahunikagamo imyaka 2002. Si ibyo gusa, abafana ba Rayon Sport bamwe batangiye kuvuga bati ikipe zirahari zo gufana na za Kiyovu zirahari zitagira abafana twazifana. Ati kubera yuko aka gahinda ntabwo twakomeza kukemera ngo tukagumane. Ikipe ya APR yatugize nk'umugore itugira nk'agapira ikina. Ikipe ya Rayon Sport uyu mwaka ibuze igikombe na kimwe. Oh my God! Ikipe ya Rayon Sport icyo mbakundira bagira murari idashira. Abafana ngo nibo bageze muri stade bwa mbere, uwa mbere saa 2 za mu gitondo yari yagezemo. Rayon Sport we ubaye ubukombe mu gutsindwa n'ikipe ya APR. Abazi kugenzura barimo baravuga ko iyi ngiyi itakiri derby. Naho witwa niyo mugabo Claude w'ikipe ya APR aravuga ati twebwe ntago iyi tuyifata nka derby. Ubu ngubu gukina n'ikipe ya Rayon Sport turabifata nko gukina na Muhazi ya Rwamagana. Aho bashaka kujya bose twabatsinda, haba penalty niyo bakongera iminota 85 twakina. Rayon Sport yimanukiye wabareyo gutyo n'amarira. Uwitwa Kwizera Olivier mwasengezaga ngo ni Imana y'abareyo yananiwe gukuramo na penalty n'imwe. Bateraga iburyo akajya ibumoso, bagatera ibumoso akajya iburyo. Kwizera Olivier gishweka Imana y'abareyo arabatanze sha. Ariko mureke kumurenganya, mwe mwakoraga iki, mwe mwakoze iki nk'abakinnyi? Wasiriwe aho urinda gusuhuje ngo mwashaka kwisubiza igikombe ngo mwahugujwe umwaka ushize. Wasiriwe emera Jangwana gutsindagire mu gafuka hambira agenda ajugunye mu mazi kuko uteye agahinda n'ikipe yawe. Icyo nababwira cyo abafana ba APR turakomeye, tumeze nk'ibyuma duserebura. Kigali twaraye tuyikandagira tuyigenda nk'abantu bari gutambagira ibwami, imodoka zidushagaye turinzwe n'abafande. Ariko icyo navuga umureye hari hose nagahinda ari kwihanagura, ari kwimyiza imaso, areba nk'urujanga rwahiriye mu mavuta kubera ko yabuze igikombe na kimwe. Ariko abaperi turaho tumeze gutya turumye bwuma. Abafana mujye mureka guserebura mbere y'umuziki. Igitego cyagiyemo mbona barasaze barasizoye bati igikombe twagitwaye. Ariko icyo nababwira cyo
mwatwibye penalty. Ubushize ngo twabacitse ngo kubera yuko ngo habayemo ngo umusifuzi yatubogamiye cucuri. Uyu munsi ninde wabogamye? Kwizera Olivier wanyu wananiwe no kuramo na penalty nimwe, kwicara akarira mu kibuga. Cyo ni igikorwa cy'ububwa. Ntacyo mumanukana utwo dufaranga dukeya mubasha kwishyura abakinnyi byibuza ikirarane kimwe, naho ubundi mugende mutegura ubutaha. Uyu mwaka muruswe na za Sunrise. Ndabashimiye cyane. Nitwa Chris Nyabo. Duhurire mu biganiro bikurikira kuri YouTube birebire ni Mr Today TV.